tala ne ya so ko pe lava ole tua tala pe a fofua tu le tau ko lo a Samoa fa alo mo ina pe ita ni na le tau ai ni sa o si ai e ma fua mai ko le lava ole tau si na tua tasi e fai na luenga ole tua ni mana ole mai va ai a fa o mai i la wano la amani male ulo o si e a fisi o si e ta fa fa le au fito no fi wale ta funato i se ala a po o si e a fisi o si e ta fa fa le au fito no fi wale ta funato i se ala a po a fai po i ua toa tele ia e tau si male fa pele pele a o i ai le talo i se o se aso a fai ua le a o gonga ia la tau loa o le fa o la e ala mai ai manu ia ai le o fa au so songa ale le na mai le susunga a mai le toa o le a fai ana pongi ia Samoa e tano sia o ma wai ma o ngani i o la masa o na fai awa ua la tau le inoa la tau mea sa fai o si e a fisi o si e ta fafa le au fito lo fini ua le tofu la tau i se ala a poki o si e a fisi o si e ta fafa le au fito lo fini ua le tofu la tau i se ala a poki 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua whaeloa mai ala official le tine mu ma whaalavalave te tupu whaafosei Fire and Emergency New Zealand o le a lenga lulue mo le tasi le tu lasu I tine mu mai le se fulurua nga I le tasi le a wauli I le aso wharai le aso lua o Januari ona o le atu langa o le awa a iai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa I ni vala awe o mai o le whautuanga mo le totele ia whaai tete o na whaatino ni vaenga e ono tula I mai ni mu tautua nanga se senga o mea taubafa ia aua le tu lafo ia mana tua a whai e tula I mai se mu ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi a se siane le itulau o le Fire and Emergency.nz moni whaamtalanga e tusai manei fuafuanga. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa whaatotonga ailo mauta, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A few ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. Malo si e walu atu ai le umana yo
In sport, it's deja vu for Auckland FC. A month after a home loss to Newcastle, the Jets have again downed the Black Knights at Mount Smart. The 3-1 win coming despite playing more than 70 minutes with 10 men. Chelsea have parted ways with manager Enzo Maresca after 18 months in charge. He departs with the club sitting 5th on the Premier League table, but they've only secured 1 win from their last 7 top-flight games. They have 30 points, 15 adrift of leaders Arsenal. Today marks the halfway point in the season. And British heavyweight boxer Anthony Joshua has been discharged from hospital in Nigeria days after a fatal car crash that killed 2 of his friends. The former world champion was deemed fit to recuperate further at home. The 36-year-old was a passenger in a vehicle that collided with a stationary truck on an expressway near Lagos on Monday. The hired chauffeur could still face charges of reckless driving. That's sport. I'm Claire Sherwood. Talofa lava, o le si'u fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Kuanandure arami, savalege mena veve. Noise.
Yo, fitu minuto leo tene ile July fitu le tau tula udanga le sifunga le Samoa ta sini ba fitolo amo ile nei foi TAEAO ilungo le tau tuma sani ma tau fa pea pe ona yeila na udanga ya so te tasi tatu to tali watu lunga la tele. Tato ripoti to se atuai tato lunga la wala le TAEAO po le altu langa lo ye po tau pisi mai po I finta va de la via. Lipo tia mai le fisa va le ofisa o leo MS4 tulanga mtanga luenga ila tu banga luenga le TAEAO nei mai lava di tu la ono se pa e mai le nei tu la ia por tali fitu ia lo solonga le mama na ia le ni fa lave sa tu mai le nei tu la pe ona ia so va vai foi ngole awala le foi tu la tu makwa me maka fa solo ako ngai ke den ngi kai au so le ngole awala Olo mantua mana ia lava le TAEAO la tau. Ilanga ima ina ili tu sifa o kila ni fa solo ma ina di city. Anga ia tu fo ina ili tu saute fa solo atu ana I di city. Ia olo mana ia. Ia mata fa solo atu mai dunga la tele lono winga la makuaki lia fa solo atu. Ai to tona pe mata to sanga le mu. O foi ni avea le ngao le awala ma me le aso na lo ila ta vale. Ya mai pule sa loto ai o ia le abta vale lunga wala ai fimingo disi piko mingo alo fia disi piko ia le ai o ia tu la fono I lunga awala ia mafa tau te le tanto e foi sa nei so se va enga lava o le awala na ia le sa fa tu nga ina lono winga tau tu na ma oi wa tele ia kamera po cameras I awala ia le na wa pu e ai so se tavale a fa pela na tia sawa ni ti a ki wa umaku fia ai te wa se atu I la pusa meli sina sala lo winga o la uskarina le na fa la mtanga tu sang tau tu na la mata tau I lu saunga le mo ai se fo I sala mo mai dunga la tele tatu ali so na lu fa solo atu lu sa o le tu ala lo na le tatu tau la nga mo tatu le nei TAEAO a bita vale fa tau tele ma ia awane I alu o na I lunga awala awa ni e alu o nai lunga le tele to na mata to vaenga nei na yes fa laven tu mai la so nafi ia inal mato pito no o na walu o na fo tanga te lunga wala ia o fo tuanga lava o tu alalo lava le aso pese pe radio Samoa fe lava le tu na te mafuta mai ai ma e ma o mai ele to radio Samoa o to walanga ia po kalame radio Samoa mo lo saunga le mu ya me se foi o tulanga lo se fo malo ina ia maua tanto se ainga fia ya me se ia se amatanga o le tausanga manuia e tau on fo lau manuia I tanto sa ia o le vaanga na mo le famanato o tanto radio Samoa mo le tau le vaanga TAEAO o le tanto tali mai le I le foi TAEAO I lunga o le tanto tau Papa wina fele fisa vai tau mo tatou le sona to fa manatu lava mo le tau le fata la fa mai mama mo le tatou tu nei TAEAO winga le tau fa wina le so longa le mama winga le tau pe ona fa lipotia mai le fisa vai tau mai le TAEAO la to nei wanga fa solo tu le I le oli tu so mo fati ke wila ye tatou ma fa le so se mai lona MALU I le so I le se fu mo lima ti ke ri lima minuto tele tu la yo no tau nei la so de la fa solo atu le fiafi o le angoto le la I le to se fu 5 minuto le tu laiva I le fiafi na nei o le aso TAEAO la so tonai luas fu mo le lua la ye tatou ma fa o kilani se mai lona MALU se fu mo lima ti ke ri o so mai le la I le TAEAO 5 minuto tele tu la yo no ai o le angoto atu to se fu 5 I le tu la iva I le fiafi TAEAO le asa luas fu 5 la se atuai o le molunga famawina na ole ye ma fana po le vela mo tantou se mai lona MALU se fu mo le ono tikiri o le talana tau mo le sa ai fa mai se vai tau le oso le lai le ono minuto te le tu la ono I le TAEAO o le sa o le angoto atu le to se fu 5 minuto I le tu la iva I le sa o se vai ngana tatu tala le tau o longo po ri pel tatu wa tunu tulanga lo ia I winga le tau fa ingol va yaso telefo ina pisi tatu fa ingol va yaso la tole stonai mala sa ia ai o tu ala la vai el pokala me mo tatu tilo I vai nga uma molu saunga le mo
Ea, baba i tala le tau. E niso i lanto e anga i atu matawhanga le tau nei. O le anga i atu tā whaonga maniso fuawhanga. A i loa e le sefe. Wa e te iloa awene te naunau tele. Pea i loa e le sefe na alu tā whaonga. Toi tiro tilo ma toi vava ai tātou olo taitaina i a tā whaonga. Aua fwoi nei so ona oni nei me mamao. Te ilo tātou e naunau ai telo ma tā whanga mamao. Ia e tātou te le iloa. E le leia le lata mai e le saonga le mū. Aua te naunau a whapea e te iloa te vava i atu i le tau e whale tolu le tau. Aua la e te naunau te le e awirita whaonga se me mamao. Ioi, ia wā, e alua ta whaonga tātou tau sanga uma. E alua ta whaonga tātou tau sanga uma. A e tilo mamua tātou o oio tangata wā ai tau. E te tilo ma oio tangata wā ai le nei TAEAO. Le hale tūlanga o la ia le tau. Vaenga nā. Ia na tātou wōrola ia lea i tā whaonga. Ma tautua nāma tātou, lou saonga le mū. O lo ia pine fo ia o lo ilunga mi tā whanga. Ma tū la fono, so se mea i tu tono atu nuu neo tātou i, ma tū la fono mea uma. Aisea, o lou saonga le mū. O lou saonga le mū. Awala ni a bea le mafau o tātou. O lea watu se fautuanga a se tu alalo. Ma mea whape, le e mawhai ona au sia le ko inga mamao le la. Ai fia au te tā ele pe te fia au sami. Ia na hi pine wa umana tutui wa umana fa na maka ia le me te tau ona ngā taila wa au. Wa ni te wa whape o asola. Ola wa au e reise si moudu e kukusa mala umolu makongu. O asola ngā. O aso nei. E do to tu salo malosi. Ai runga koe ngā whakia se mingu ki o lau moudu i lalo. Ai runga koe ngā whakia le malosi o tau au te au ai. Tautua nala matatou. Tautua nala matatou. Ana na fina walau whaatau i le peken semna ina le matou pitonu. Tasi le baenga le labai pese atu ai le tātou pokalame mo le tātou watunu. Tautua nana i whanau. E la se tasi o tina no vai anafi. Wa pisi soli tutonu ma wala au lingo si ana tama. Au te ilo pe alo matua na tu e pena tau omi. Omi sina taba i pepaloto po. Ai la ua haluma, au la tu, o mantua al tamaititi aia, au a fia mingoi a mingoi, ai mai se ale mingoi al tamaititi, vai mea ai sumari i tono o whare oloa, ia ma mea ta alo, ai pisa pele tātou pokalame tau tua nāma a tātou tamaiti, a tātou o te whaatau, a iese me te alatu te wawa ai o ule lima o lau tama, o ule leile lima o lau tama, ia na e alu le maave, a e loa foi, e te loa e le sefe, e te langona i au tino, a i loa lea te fia le whare whātau a tu tamatiti le tāwale, aua, o le vea. Nai to tele tangata le whale tu ule le iel tamatiti. Ea ai alu a whare whātau, na pēsā la wala au tina ia le ingosi ana tama nafi tono le whale loa. Ia la le kosko ala lau kolori, mau kilo pe eska mai kiki o ka ka whawhao ngafi. Ia po oilo solo ini mea le loa le whale loa nafi. Ia, no sawala nafi wa uwa ia tu wa reisi tina ai wa maua si o nalo. Ai, o le pinga lau tala foi lea, mo tātou. Tautua nā, matala o le whatu amata le tausanga. Ta maiti e lalo le amata tu le wha, tolu wha, wailua ka maiki mea. Wo, foi la tau, wa fai foi malatu, wailua la tau li telo mea i tono le whaloloa. Ai, ta tau na tātu matala iai, tautua nā lau whanau pe alu le whaloloa, le lima le tamatiti, ai loa i te latu e fai de whaatau, ala e tamatiti, ia e tau napa lava i siau tama. Ia e tau napa siau tama. Waenga nai whamalatu pēr mo le tātu watunu lei TAEAO le mafuta mai. Io e, mo tātou e matawhanga, tautua nā fwoi tamaiti, o watu la fwa ina tamaiti la iti, io ma tamaiti mātutua, watu fwoi tamaiti mātua e le sami, whai ngei mara ngā, ia tā whawha ma tā ele, ai ngalo le tamaititi. Ma tā whaioi a tātou mātua, o le taulongolongo le pokalama le TAEAO, ma aile tamaititi pe al matawhanga. Ia a ilo fo ia e ke langonga yo kingo ele te tauna aiwele tamaititi. Au mai ko kongo wharakaporingi nga ke iai, awa e moe a ala moe markamakiki. Waenga nai te tau ona tātou mātala ai, awa foi tele fifies tu alalo le pokalame le TAEAO, ai o le whamanatu mo tātou. Aisea, ina ia ato o toa le mwhia fiolo a inga, ili amatanga nei tu sang. Nei toi le ilo atu sta maititi, pe la vesta maititi ta vale. E o le kelo mea ngaka wawai ngi kausanga. O le mako pi kongu o ke sau resi aso ngā,
e ngofo ka mai ki desi piko la wala ila le pomori e ngofo ko ka mai ki desi piko ngakala ko sa la wa fa itu wala lua mina usa e kala ngofo asa fa ila ka mai ki desi piko la wala asa fa ka mai ki desi piko la wala ngakala ngola pa vale ma ka ki wo i ma fo ka mai a oye fa ta tau matua Wai ke rei loar ke mi fo ilia e rai ke pisi a oi au ngā ruenga tono lau whale. Ia lai ku ke whapea oi o lai tala not, lai ta whata mai tiwa. Ai te lei loar te mi oso te matiti la wala. Nā na whamanatu atu whapena le tātu pakalame nei vāngal TAEAO. Tau ana tātu māntale mea o malava sa mola turupele. Tau tua nā le saonga le mō. Ia ai maise ia lo soi fua malolo ina. Patalo watu nei TAEAO, inisio tātu pāanga ilunga le tātu Facebook. Fa malo atu le TAEAO ya nina ilo liki sone malo se fomoria wafta mai nai matura i malipore Australia puao tu puola fatala falava ali inu manoa kulmoni malo se fola ulei se uso ya se umanu Mikaele rada lo fatu maria le TAEAO ya te bala inga ata lo fatu tu mai ala Pepe Yohane malo se fomoria monia te sanfou Mayava Simone talia ata lo fatu le TAEAO le foi fata si membala inga nai mele pone Australia. Pa fianga mai tatu musika le tatu leina abelo fata lo TAEAO. Ilunga tatu le Samoa. Yo le otoe anatu tatu YouTube. Pa malu kwa ye nei pa anga umma mai se ila ufa longolongo. Ta ko le musika le TAEAO ma vai le leina malu TAEAO. Uma ona fai ko tonu. Vai sa fatala.
think a minute. It could change everything. Think a minute. Recently, a small town in California needed to get a new water pipe system. A town member suggested they ask the larger city of Los Angeles for advice, since they were much more experienced. He said, if we can profit by another city's mistakes, I think we should do so. But then another town member jumped to his feet in anger and with great pride in his little town said, why should we profit from the mistakes of Los Angeles? I say that our town is big enough to make its own mistakes. We have good advice around us all the time. There are many good books full of wisdom for living. We learn in school all the knowledge mankind has worked for thousands of years to learn, not to mention our own wise parents, grandparents, aunts and uncles, older brothers and sisters, friends and business people. There's an old African song that says, when an old person dies, a library of wisdom burns down. But you know, all the advice in the world is worth next to nothing unless it's actually taken and applied. Someone said, everyone receives advice, but only the wise use it. If we're too proud and stubborn to learn from others, then we'll never learn how to live better, happier lives. No one can live long enough to make all the mistakes in life there are to make. So there's no reason to keep repeating the same mistakes millions of others have already made and paid for. And it starts with correcting the biggest mistake we've all made. And that's simply been our choice not to live life the way our Maker designed it to work, for our own happiness and good. You see, we have to be willing to live His way before we can start enjoying the good life He made and wants us to have. So today, why not start learning the easy way and ask Jesus to forgive you for all your past mistakes from living your own way. Then ask Him to take charge and help you start living His true way, since it is the way that can give you real success and satisfaction. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Oli oli fata sine matatobi
ia lona lelei o Yesu lea ua manumalo tonua ia muao Sanga i vai tuli sota ai Yesu ua lata mai Pese mai Si iyo lima maalanga la whakatai Na Yesu le tupu O ia ua mafuai Iyo e lalo mai Vai sausi mai a vingi o le matai Na Yesu le tupu O ia ua mafuai Iyo e pese mai Iyo lima maalanga la whakatai Na Yesu le tupu O ia ua mafuai Iyo e lalo mai Mai sausi mai a vingi o le matai Na Yesu le tupu O ia ua mafuai Ola tua malusia tua Yesu ia e whai noa Whaala ina ai se angana o e noa Ola tua malusia tua Yesu ia e whai noa Whaala ina ai se angana o e noa Alova Samoa, wa ule nei o kasu tialu, a wale sui ale ngila ura ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Leo afatonu lava le July fitu leo tatu taliu mai le tasi leo tatu pokalame whamanatuino a se fupo as whanau. Alo whaanga whamurianga leo tala tuema le tatu leina tolu fitu tasi lima vitolu. Tolu fitu tasi lima vitolu. Lunga le tatu Facebook. Pai whana whaase se mai iai i whamurianga o le se fua. Lunga le tatu YouTube whapena foi. Ea ma le tatu emaili o le on air at radiosamoa.co.nz. On air at radiosamoa.co.nz. Tatu telefoni na opono atu e amal tatu emaili ma le tatu Facebook YouTube fai on mai ai whamurianga lo wase fua o aso whanau le malu tatu watu nu tatu wadu tatu leina talofa talofa ila utofa tia malo se whamurianga ni TAEAO manuia tau sangfo malo fo li soifua manuia pa manuia atu tau sangfo ila usunga male partua male ainga pa taitele molo ua manoa ia olo faanga mfamanuianga fia mulmuli atu de paletua ia la tela puo o la solua le neyo Januari wa ato ia i leono sfurma leono tausanga o lona soifua la sela faaftai tele i tausanga e tele ma le nefo i tausanga ua ulia mai lo soifua ma le lua ngā luenga ma le tamaa le ainga i tau aveina le fina ngalo le atua i mangele faaftai mo mea umalava lo wanga le lei ia te au nei malwhanau so se taimi so se aso ma tau te whaamanuia tele atu lo wasa soifua i le so whaamanuia tele le atua ia te oe lau sungal faltua la sela wha popo nisi aso se tele o lo soifua a wale whianga iai ma lua ngā luenga ma le tamale ainga po le sungal whawhianga inga ia pua wong ia o mātou lo whaanga nai muli atu i le nei aso ma le nei TAEAO mātou te a lo tele mo oe la sela o lo whaanga muli atu ia te au mal whanau Christina matu uta mal whanau whapea fo Stani, Cheryl, ma Quincy
ia maainga malava o to tele o tatu ainga ia fa sili alo fanga o nele tina ia tila fainga pa tai tele lava tia molo wa no fa manuia le tua to tai mi o la ngaluenga le ne yaso pa soi fuia se fuia tila fainga mari fo TAEAO fa murianga la se fu talofa tia ma lo se fu ni TAEAO ia ma lo stai fuela sunga o fa manianga o se o mato tama pele ya fa longo tapua I kuresa I nei mangele le asole nei wa ato ia ilo na valu fulu valu tau sanga ye fa fo elvi inga mal fa tai le tua ona ua aulia mai se o matu tama ia tau sanga tele matu te talu pe le tua I sanga fa poponi tau sanga tele moia awa fo ilma tau mafutanga I tono matu a inga ia ona ia lo fa anga moia mai o matu ne mato uso matuangane o lo Samoa o ainga ya Australia o ia fo ina uso matuangane ia le ngata ile o mato nei mangele ni usila nei ia pa popeni sa tele matu te mafuta ile nei o langa ile tumau ia na lo faanga na nei ya so tia fa tele lava mo le no alo va te mari fo le TAEAO tala pel tato leila tolu fit tasiliba tolu tolu fit tasiliba tolu tato telefoni pamurianga se fo pa so fa now se yo va ia tu ngo tato Facebook po esta tu famurianga o sawai le ai lungo tato YouTube lungo tato YouTube le ai fo si aki akula tato pusamet ka ko akul pusamet pusameli ka ko sal ka ko pusameli ia ele ai fo loinga ele ai di famurianga lungo ka ko pusameli e au te pole a fa pe te wa tuailo vala mai pa fa se mai sistema tu ina tu tatu pokala be tali tu laiva ia a o famurianga na mo malo tatu wa tu to tele lanto lo mafuta mai le fo yaso famuriado to tu mo ranga le Samoa ia te to umala famana tu le soto wa sefua io a wole musu wa no ia o te pole o la fai na mo muriatu ia ma va tu le read Samoa la to tu famurianga mo to malava ua whamanatuina le aso le aso lua le nei ia tu aso whanau ia lofa le tua whapopo nisi aso manisi tausanga se tele mo utou a wau tautu te mga luenga pe ona iai le ngata fo ilio nei whanau tapo inga fo nei tamamti na matue mo te malawa ia lofa le tua mawhamari atu tau aso se fua i le nei fo iaso se mai ia weino ma le toi peseida mai o tamal feifa iaso mo le tua lofa anga mo utou umalawa ia manu ia te le lava tua se fua fe ular keke au le face papa kiu ai popular ko esi kaya walu fo de fai unga tausanga walu fo le matanga tausanga o kausami de papa kiu face swinga ngal fe ular keke ai asu mar su poesi manu ia te tua se fua
to anga. Ole lupe la lelei, ole mo e tau felei, ole mo mo uolele, ma ufa a pepe pepe, le basa tele le tava e ua pa e pa e, uolele atu isa sa e, ma ona fulu o to muli e umi umu pa auli. Eva mai pea I te radio kasi lima I wakolu amo au ngā tele sunga mo Boaties, help stop exotic kalupa, an invasive seaweed changing our marine environment. Check for locations where kalupa has been found before you go out and avoid anchoring. Check and clean anchors and chains, fishing gear and dive equipment. If you find it, report it, bag it and bin it on shore. For more, visit ourauckland.nz/stop the spread. Together with Auckland Council and Biosecurity New Zealand, we can control kalupa. Tāmaki Tūriki. All together Auckland. Talofa Samoa. E mawhaira so ni atu Dr. Chair ni ngasinga se ole mai soka, toto maulonga, ti ngale tino, whapaui no pauna, mai sela, mangyeso malikanesa. Maule tie whamamai lo puta, mali paste, mo nifo tinga, mal whamalongi no lo fufonga. Whapea products, po o loha so ni whaalam mole ma dark spots o fulinga.
ua tele ungali ua mawala to pepe onar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu fitu, lua fituono tolu fitu fitu, pe a fiuane i le lua ono Great South Road i Otahuhu. E te manae maua se luma nae manuia o la watali i polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o faatino le Pacific Advanced Secondary School lea au onanga. Na faavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga inae ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o ngā toele ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga i le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai i le universite, polo university entrance i le tele o kolisi i le au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ua le lava vai le whanau nu whawhale le taimi o tuwa. Mana mia se no fuanga i whaafia i le ainga ato. Ta pena re ainga ato, mo se ta whaonga mata o tia i le Crystal Mountain. O matala nei le Mystery Mountain. O la hoteli ta alunga ese mo le whanau. Tanga i maleofo i le Dinosaur Gala. Titia i le Express Train. Ma mata i le Animal Park. Ma sa wane le Speed Gonzales Roller Coaster. Ma awane i ngalo le Crystal Mine Museum. Ma te mo fiele aso mo le ainga ato. Le Crystal Mountain, Valus Fulu, Candia Road, Swanson, Okilani. PSYasi i le crystalmountain.co.nz. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Fautuanga la mana puta inga malta fai. Ai la vaccina le sistema. Buona vaccina pone. Infatti lo faccio nessuno a pestello. Faccio già fare il piatto. Ciao, busta.
with my yes, okay. So leo touch the game. Hey, put your hands in the air. Yeah, yeah. And shake your body side to side. Yeah, yeah. Shake your body to sound. Take it on the ground. Move your body, shake your body, jump it up and it down. Put your hands in the air, yeah, yeah. And shake your body side to side, yeah, yeah. And move your feet on the ground, standing on the ground. And move your body, shake your body, chop it up and down. Hey, 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 hey. So es 10 minutos talo le July valu ile te tupula ulanga si funga video Samoa te siliba tolo amo. Yo e fa balu lu atu tatu atinu te lola le ni tatu tala i mai Samoa le so. O la fu imano lo il tatu finga luenga o la tolo ngafa mala tu tu te manga luenga pe ona lipo tia mai ai melo tupu tolo tatu atinu. Ya e vai va pe musika lu Samoa va vai le lo waso fia. Aso malo lo pe na ye tatu. Ai sau MALU o le TAEAO te tau ona fai. Au ana inau nau tele foi tātou leu sua i ngā ruenga mafuafuanga le so. Ai te tau na eala le TAEAO, fai sinau wha Malestino, fai ma sinau vai vela, sinau i puti o le TAEAO, sinau toast. Au ana songa wha mamā whare kai au o. Ngā fui le kango rima kuai ka haunga le puanga po. Ai si fai se ngā ruenga le mangava ma le kingo. Se kawalo whari a kā kouari. Yo, fatala fatu suka fafeka. Se fo Maria doctor. Misa Penta ala male fatu Maria no falo mafuta mai na isa vai. Ya so ya apela amo ai no MALU ro ka mai kiki. Ala fatu brother ya te mata ele mal fanau. Ya stale le malainga. So ya ta ala tua lima mal fatua. Ela tau bala bala mafuta mai na le fionga pua pua. Oh hia. Kama ki pua pua. Fatalo watu ya to filau suli fale ese fia mesi paya. Mapena fo ya sai pista malo si fola lene TAEAO. Fatalo watu ya pida ni liko la mafuta mai na Swensen. Fatalo watu ma lol se fumoria. Los mai fea. Fatalo watu lene TAEAO. Sa ua tavui malo se fua. Fatalo mafuta mai nungal tatu tau tua. Fatalo watu foi so se ya tu le vau o so. La busa mola kwa mo le vau. Malo sto. Vai vai kingare makamai. So valu bilu talo le July valu. Se pega la upa, fa a pepe ala. Away ka kiyo la when I will buy kile yuga. Sao ye kenye, se wakasta konkia. Ole me ale la ko am solo ma o. Wakao leon. Lau falongo kaole longo me pia ka sale a camila longo koke mai ola la kola le bai se buke mo rupi ni pai kai ola ole bai ka ko o sa wa se a ela o e ki e bai sole e vai ngale na famala tu atu mo tatu watu nei TAEAO te lo tanto ia fai party fo i tono tanto ainga. Tau tona matatou. Ia, ore tu ala loai al pokalame le fatonua e le pokalame le tatu watunu.
Ai mala tua tātou, to telo tātou. E ein tātou ai ngā tua. Oi, a whaila le pāti le pō, ia tau fo na e mawhau whau mai mana tu nātu. E ein nei tangata mahatu tua i tua. Oi, e he fo ila pāti te whalongolongo i solo. Kau kia, whai o le leo le la au. A le pepese fo tangata. Lea fo te whamanatu atu tātou pō kalami. Tātou manatu ane, tātou ai ngā tua. Oi, e se te ilua he, oi me tau na whai. Au fo ini e nau nau tere lo fia fia. Mau anu mewa lau o nā. O na tire lunga le leo lau la au. Koe pese a koe mao. Ia a lau ato whawha niso a inga. Nā lau whamanatu atu whapenal tātou watu. Nuu, tau tua nā ma tātou. Ia le vā whialoa i ma le vā whata. Ia ma le awa whata tau na tātou ia i wa ailu tua. Oi, alofa ilu tua, oi pa i malanga. Lalo winga le tala. Tau ona e lofa le tangata lai te lua so. Alofa le ainga nai te lua so. A whapea le nai te ilua e whairi fia fia. Ia tau tu i lalo leo la au. Ia ma i lofu, a pese le la au. Au ke pese kele. Ia nga i pese leo ma i Walele le saka kofa o saka mo. Ido pese leo kele. E whai a kwai fo. Nanga kuku aku whapena i ate o iau tafa. Oi la tau malama wausua i ngā ruenga. Al sin kako kamai ori. Anga nga fingo peko aku ngai makopiko o ta. Kela kula lai kala ngoa ya le sido makua. Esi finga ngai ko ru ngai makopiko o ta. Ala ki kuku ngai kamai fale ai ngai le fakar karira o kalu. Ia au falongo mai. Se le maka upolo makua le lo ke aku. Ole maka upule lo ke aku. Ole kenga foi ole kala ngoa. Ai ngala mu aku se kasi foi o kaka fa ka o ka i o ka ke ro sa mo fo ya ele o ka ore ngo ka ke fa longo fo ya i upula fa i kala fa o sa mo ai pos kanga ka pose o ke ro ki nga ye pos ka ma fo ki ro ala pa o me la ke fa longo o ka o le me la ka longo ai o le lua tu o le siop e la ku e fa me o le ve o le ulu ia e suru aku de ia tu lo fa fonga ko sa la ki fa longo ka longo nga ko ye fa ringa mai nga la ka ya o masau aku le male fa ka ia longo winga pinga fa ya ko o fa pa ko o vai ka ko sa bo de kai manga o mi ko nga mo le tai wi pa wale me ia ba ki ore ali manga ye fo yo ka longo nga ki nga yo tu na mata tu ngo fa ki se fa yo skyri ia nga abia le nga yo ka ringa le ku kulo ki ngoma wa vai ko fa le nga o ka ringa le nga yo e de se fai kakala la ia o manga yo foi da ka kilo ia nga ya ka ko uma ai alu ngo fa fai kele fa ka ngor siopi ia la do ka ya fa pa ku le do uru ku ma fa ka fa yo taiwi ia nga ya lu peke alu ke fa ka ala va ia kwa ka o ka so au de le yo manga yo se lungo lo ulu e ke la ki o ma kwa e au de le kele ia uanga nga e mingoi lo ore ile siopi ia nga ker ki fa pe nga ker ki fa ka fa lao ia abu ke fa pe ia nga ala ko le nga ru ve o yo ka pai o ka sia ko uru ngi uku ole ali mana ia se wo ka go ngi bo ka fa ru nga pe wa maria ka ika ia nga ya ta to uma lo kalu fo yengo fanga fai kele ia makwa yo kasi kai di lei ia fai di yo ka ia kala balava peka ke halo ki fa kau ia makwa yo kasi kai ile fa peka ke olo ka fa manga ia po olo ka fa ke kenge po ia ai le ai o tangata mana tu lo tatu ye no fanga ia ke la ko fo ia kala ngo ku ilea o le si ngale ala ka yao ai ngale vai e pupu ai fa le pupu ke le ia lo uro le fa kau pulumu ele fica cara o carinho ya meu fia pupungi ele fanga pupungi mai mau pokala ko manga ka me falo ko pupungi o carinho nei o langa mas ei fuanga nga fo idea mo tanto o le singa le ala ka ya pa wali me fe ko ayo ka ko ngu ko marka ko swa vai so vai pai pa ia ai nei do e ka yo fa kalafa pode falar fa kele lá dia ia nga que de moca ngo winga ai te fa te TAEAO nga ya la de TAEAO fa ile os kaidi wa esi kaidi ya peke pusa peke que fa ko falawa peke que fa ka umrika nga lesa vai pare dia o taiwi
Usa pe fa mer ko inga. Ai anga si kai de fai. Ai fai de ole ke skai de ke fa ka. Ya vaila ngade ala fa kai ko inga ya fa pe ala lo makua me lo ko inga. Ala fa ka. Wo ya va skai ko inga ma kwa ka e de le. Ya se de male avala le ya. Fai male se nga uri kua. Lo si opi ala fa ka kalo. Wa va dale manga ya. Ese le aude le ngala kula ya le o me o ka o kai. Fai manga ya skai de ko inga. E le fa pe o le kuma ma me ko nga ka kuma ma. Ke dongo fier kanga kanga mo fai longar kuma ma ya sola ele se price le sidi markudo. Teu le makua fa kali kali ku ngal sidi markudo mo ko le ai. Ai sa fai longa o le wa kuma ma. O la pepe pidione. Ele entatu tala mai Samoa. Se mai fa fianga mo tato fa no file mo le TAEAO nungal tau la ulanga si fonga radio Samoa taslima tolo amo. Ya mal fa fianga mal fa pesel melisa o lo fa toi mo to u malava fai mali o to faiva tiu te mangalu ngalo fanga mal tato wan tino o. Ia mfa malo ati ate o to ia ila to fo lo pena na ma mai ia itono o se iwa wa ya ku pola mu ku por ka ko pesela le ka lo fa melisa. O le wa sa he. O ka fiola. Sungal fa venga ya pasta lu lo baju pasta. Tau ma jagi lo fatu para. Oni to songa fo ya to mala hinga. Loto tike lo fatu. Alo fatu wa ti wa bola. Ni foi TAEAO malo se fo moria fa moria to songa fo. Ele ai. Ele e pa wa ka ia langa me fa ka kala ka ni. Ele si kai dol ko ingal fonga omi de ai si kai dol ko ingal fa ka. Atalo batia sengia la unoa ma futo bai mal pone o se chalia.
Si for malela foi pesel Melissa. Tate moya la el pesel tiama o te langina le foi pesel Melissa. Ya pe ona ia fa fia nga mota to le nature ya. Lungo tato YouTube fatalo fatuai se atu fa malo ni so tato banga lungo le YouTube. Fa baloti a pele fa li fa taile mafta mai. Tonne va malo se fu manuel ne foi jaya Frank fingota fatalo fatu pokalame. Lata fatalo fatu le jaya malo fa tel mafta mai. Fa maloti a mau tauiti fatalo fatu le jaya Patrick malo se fu manuia. Fa malo atu maru fatu sang fo ya oi male ainga. Fa malo atu le jaya to tele liso tatu baanga zawi fata tel mafta mai. Olo fatu mo utau. Pa malo ti diso la tau malia pirala kun mori malo se fu moria fata se mai pispe na Australia. So felicia fata lo fatu moria fatu sang fo ya te malainga fa umumu ui fata lo fatu malo se fu la le jayao. Malole para le jayao. Tau mino malor se fu lau de lei. Palongolongo atu le jayao malor se fu muria mafto bai nai mangele. Hani bani fatalawatu bani hol tau sang fo yan te malainga. Tile yoane fatalawatu fatasi bai nai papa toi good morning. So alo to se fulu tupu fatalawatu le jayao loto tigei. Ya lenga sengia lau no fatalawatu mafto bai malepore au Italia. Tau matangi alo fatu brother. Maria tele le jao ya te malainga. Pamalo te le se ya Rose. Mori uso. Mori fola mutanga tu sanga tu manga luenga. Fa talo fatu ya tana yona. Yona fata simai le ni jao fa talo fatu. Vena fo ya le niva. Sape fa talo fatu malo se fo manuia. Simone a sangue fa talo fatu mori fo te sang fo so se finna Collins. Ma futo bai malainga nei mole pore au se Italia. Ya fatalo fatu le jayao. Jalo fa pera, alo fatu le se amangele. Mal fatua ya Swani Salamo. Aiho fatalo fatu le jayao. Malo se fomoria, manuia foi tito mangalu ngal ne yaso. Ipa minuto lo nei le July valu. Fa fianga musika so loi. O kalaba le malu jayao. Ila to le fatu mau male tatu tu mal tatu unanga. Ia fatalo fatu poklame ante o malo lo sai malo fo pale. Fai mali fai malu o to fai va. Tu te mangalu ngal ni yaso. Ia vai le se malu le taiao. Ko tele ni so tatu panga tatu ai ngalo mafuto mai Samoa. Au lo fatu fo le tatu poklame. Kokoesi la kaimingi. Ole vai salo supoesi. Kamba foi la le ke la kunga i de telo falo loi luma i tono Samoa. Ia pia. Pakua kelle ka manga kokoesi. Wa se ka vai se. Ese kokoesi. Ia po se supoesi. Vai salo. O koe whaanga se poko. O koe whaanga se masoa. O kele anga whaanga saiko. Ai ia te au. E sili atu ia te au le whaanga le. O le masoa. Sili atu le whaanga le masoa. E sili atu ia te au lau. Ai le mea ai. I le masoa. I le saiko. Ia aranga le teimi. Wa karirua. Ia akarufu ia mare mangioka. E olo. Ia longa winga e. Ia e sili alo ware. Wa kele le mangioka nge. Kango le olo. Ia. Karola ia fele masoa e pesi dia korenga ia langa u kako mai u kako mo musu ki u koe mafo ya kuse pa o se di mare olonga le ole mangi o kala ko ke o koe a asia koe mo lokari mo karima pala ke o koe mai ida ko lo fili ma ke o pe o karima ke ko dia ngaku lo karima ngusila ave ko ma vai o lo fili ma fa me Bisila, halo fatu le foi TAEAO, ma futo mai pone. Bena foi a saini jula e por malu ia tele tau sanga fo. Bauta tasi as well.
o fanga manu i ululu o la au, awa e fafanga i funga o la au. A o le tangata e fafanga i upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu. Whaafitai whaaloalo. O le nei ua whaita wantu ua e le teu i le pāti te vao, a ua e teu i le pāti whataloto. O nei upu e whaailoa ai le anganga whaafitai. E whaapele tala o ainga Samoa yaso ia. E tofu lava ma pāti o pāti whataloto e whaapele pele mo le matai ma me whaia le nuu. O no whatoa whaonga ailea, a o le pāti te vao. O le pāti le e whaieitia le ainga i so uma. O le alalale na o le whaafitai o le malanga. Au ma ua whao ngae le ainga le pāti whataloto o na olona whaaloalo tele ia i lato. O lona whao ngaina, ia. Ua mawhaulu ma ua mawhatotonga au tiunga ma u whaalolonga. Ua e teu i pāti whataloto, ma lo le whaaloalo. Manuia lau whaasau. La a mata le pesea ta autu whare la tai. O le pese ua si la fia e Amerika Samoa o mata autu ma whale la tai. O le ainga kaua anga. O le ainga lenga ke kausia le fionga i kuia anga. Hui maleli fanga. O le pese la a whale la kai. O le pese whakama ainga. Usi lau whafonga i le pese whatama ainga. Whamalo atu nisi o tātou ainga leolo mafuta mai nā i tafua, olo o mafuta mai tafua tai, i le motele salawhai. Whamanatu atu o le tātou au nangamal tātou tautua, o leua iele au nangamal tautua le tātou Reda Samoa i Samoa, i le tasi o ono whaamo, ia po le FM o le tasi o ono. Le alalo mafuta mai iene i tātou ainga le motele salawhai, a whapelete mafuta mai lai Samoa. I lunga o le tātou tautua ma le tātou au nanga, mana ia ai whailo mai lunga o le tātou Facebook, leo whaatasi mai ia fuatia, ma le ainga ina le motele salawhai nai tafua, o lo whalongolongo mai lunga o le tātou pukalame i le tasi o ono,
tasi ono FM ia ina i Samoa ia lewa ia tato o ngama tato tautua lo winga po kalami lava lo fanga solo tato i nei New Zealand o lo mafai ona maua mai i lunga o tato po kalame i lunga o tato leitio ia via leli alo fatu fapuni atu tau sanga faufu atia ia te malainga fa wau niso tato fa fianga fa la tai o sa mawhainga tā nunua.
au le lei mea lea. Malo.
le toe whaia fo ia sa mo i sifo le vaenga lea sa whai mua mua. A o lea e whaia kue Amerika Samoa. Whaftai tele. O le au malanga, isi au malanga lai o mai upolu. Ko a o mai ale o isi ingei. A o le malanga whalakai. Wa expire umukus flogaka. I le o mai so. Ai, o le mako pesere. Whafkaya kwa ina mea leke whaia lava i kausanga uma. So lua se fulma le 5 minuta talo le tu live. Bebe seka le fianga fala tai mo tato le nei TAEAO. Toi wolo fati mo fa malo atu le wa ma mo mali to telo tatu ainga mai so tatu paanga Samoa le tatu tu e lungo le tu nanga le FM. Jasi ono. Yo fa malo atu ya to le na wa ma mai le tatu po kalame. Motel sala fai ma mal tatu li poti matua kidia le tatu po kalame le TAEAO. E ni so tatu paanga le fo so tai mai Samoa i nai upolu. Kilia le FM. E a politasi ono. E a peona whafonga mele tatu atinu le lata sanga na whailo lava mwhamana tuatu. Tatu paanga uma lava pe ine o tau ainga i Samoa. Ia e tau a fo i lea wale umwhahi ona tatu so tai mai ele tatu a leitio i Samoa. Lovinga o walo whaanga o po kalame whangasolo tātou rau whalongolongo i tātou ainga i tono tātou atinu. O le mata upu o lo walunga pe i tono tātou atinu me tau le aisa. O le aisa o lo walunga pe le mata upu le tono tātou atinu taimi nei.
pe ona moli mawina to tele lanto a ua tilo fo ilunga penga te whailangi o lo o mai le to tele na ua iei e lanto ua maua ua i lanto ua lo lanto whatawina ea ole tele lau tu singa ma vaenga o lo o mai lunga o penga te whailangi e winga ili aisala woi tono tatu watinu ia ua to tele fo i lanto o ka se au ngi leo le irunga tatu Facebook le winga lau tala fo i lea ia ua tofu tangata malona la ngona ua tofu fo tangata i malona ia manatu ua au mai le mata upu a olo fa atino pe ngaluenga mtanga luenga leo lanto tu sai matu la fono ia lanto ua fa sea ia lanto ua mai ni mata upu a tilo fo ia ui sisi tu ole vai nga sile o tau mo tato olo fa atino le ngaluenga mtanga luenga leo ele komsina o tu la maltemi nei ia o lo o vai mtanga luenga o sa ili ne yesi taimi ona sa ili lo komsina la to mtanga luenga o lo nga rupea o lo fanga solo pea ti ultima faiva pe ona yai ai o lo amata to sanga lo amata le to sang fo lo luinga tau ona tatu faisi si fainga fo tau ona tatu va ai o ame tupu tolo tatu watnu o lo fanga solo pea fo fanga fainga malo fo lan tau ia ime tau ona faaluanga iai ia ai mai se ale mata upulea mai se ale vaenga le aisa lo o fatawina i tono tatu watnu e tau lau te talo mo tatu watnu te talo le poto mai le atua ia ma le toa e ma le mtanga luenga le fatino yo lantu tutu ma lantu faiva le ango tato e langona fo ile tatu te tuo tatu ile fata tatu te alo lo fai tatu ainga tatu te alo lofo i tatu ainga pe afa apela o la vatua la fata te inga afa pe sau ia le susenga mtanga luenga leo o maua so uso se tasi o lo ainga o lo awai to tonu ili fata wina le esa au ital nei o lo fainga luenga mtanga luenga leo o fisili o fea tonu ai te tau ono utuwai ital nei o lo fainga luenga mtanga luenga leo ta te tu mo lo tauso po se tasi o lo ta ainga o lo awai o le fatawina laisa. Sil tele na. Ai a fua foila ia ila ta tautonga malanta tiute malata ngaluenga. Ta te whaia malami tonu. O ila, ilo utan tonunga. Awaloni o tatu molo tauso molo ta leai. Le ngala a afia a whapena ila o le a tatu molo tauso o lo talofa lo tauso. E me momua. O lo tale alofa fo ina le whanau au lo tauso. Awa o le la wha ina nei ia lana whanau e oe whatau atu. A talofa la, i o talofa ite ia teita. Me momua, i o talofa la, whai se whainga tati ilua e whai ai ia tati alofa moni lo tauso. I o tatu loa ta ita o le tangata leo ili matanga luenga, tu lou le wha ina matanga luenga. Ia, o ta ita leo whainga luenga matanga luenga, tūloa, whai se ngā luenga, a ta alofa lo tauso, whai sao ili tala. Alue o lewa e tari morianga, pui maita maiti. Lua, tilo la ta ngā luenga, o le ngā luenga lea tati iloa, tau siela te whanau mo le tahinga. O luenga le tala fo ilea, o le tahua le tatu te talo ina ia maua le toa, ma le malosi ma le mtanga luenga, e whaatino la tu tiutu ma ngā luenga, whaatai fo ile mtanga luenga, temi nei, o lau wawa iatu ua tilo le tatu wa tunu, ua amata na maua uma mea uma, wa maua uma ia niso ila tau, ele o maua uma tangata. Ala ua maua, ua amata o na whaatino la tu ngā luenga, ia amata fo le tau sanga, o lo whaanga ioi peha ia tiutu ma whaiva le mtanga luenga la tu, whaatino ia le vaenga lea, o le pei o le tasi le vaenga, o lo walunga le tatu wa tunu. O tamalo la isa. Tamalo la isa. Ia, talo. O lo ina imwhai o na whaapopea, ia tiute mga luenga mtanga luenga le leo la tau, mai se fo le tūla i mai o le whainga malo, ina ia mawhai o na awan i awhia nei whanau. O nei whanau al bea sido na tatu tiro iai, awan i awhia whanau i le whaatinoina o nei whaataunga aisa. Ia, ma le nei fo i la, ma le nei fo i vaenga o tele ina whaatino ina tono tatu watu, e mauwha loko sore. Ma kua mauwha loko le i meiwa o i Samoa. Ia,
o isi vaenga o tutuila le avatuai. Ia o te le vaenga pe un tatu whaalongo i tala e malata usanga. Ia tauala te tala mo tatu watunu. Tauala te tala mo tatu watunu. E dai mawhai on solonga le lei. E mawhai on maluia le matanga le neitu sanga. A wale tatu whainga malo mafuafanga. Tebele wati lo toa se football fitu minuta talo le tu laiva. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. We can show our care for whānau and protect them by making sure we're well when we see them. The first symptoms of measles can be a fever, cough, runny nose, red eyes or rash. If you notice any of these, get advice straight away with a free call to Healthline on 0800 611 116. Sunga o whenga whakao e lo kawale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o tara i le TAEAO World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka alalwa ia so le kokong. Le TAEAO World and Auto Limited e te mawai ta avale ma pa utau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness ila na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitua. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le TAEAO World and Auto Limited i le luafitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le luafitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Mo tupe wha momoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O lo wha wau pēr le tātou wha pitoa e nao le limatala le tongi pēr e wha ngaina le Pacific Easy app. E wha tino ai o tupe wha momoli mai lau telefoni whewe ai. O lo awanoa fo i le tātou direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali eina fasili lunga le telefoni. Ma wha tino la fo ina o lau tupe ai inga wha pitoa. Mo le tongi no video le vai. Mo li te ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pē te tongi ni no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whatino oma i le tātou au nanga le Easy Pay. Manatua ua whaasopolia so se vahenga o New Zealand i o tātou lala. O lo awano fo i o tātou visa i o Tara Mamangele. Pe whaunga le Pacific Easy App, po le direct transfer. E whasao i no teimi, ai sidi ona whasao i na i o tupe o taunga tāle benesini. Mō nisia whamtalanga, wala au le telefoni o Valselau, o Tasionono, po onu Mera Masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa waru wha. Pacific Easy, o lau anga, mō tupe wha mo moli Samoa. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise te tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le te tongi ina o le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 5 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Tasi lima iwa tu, amo. DJ Come down and see what's Samoa, watch them sway about. When it's the party with Thomas Samoa. So come on, get ready to see what do you want some more. MALU might see that. I tell Pitsy might be a piece of polo. No look for the Uikina, Ura, but I do it might tell me. Oh, MALU might see that. I tell Pitsy might be a piece of polo. No look for the Uikina. Say,
leo te iwa minuta ta leo leitu la iwa. Ia nei fa fianga mo tato le nei ta le mafuta mo le tato wa tino. Ele matango fielo sa le la le nei fa ia sa fo sulungi ai ia le ngai lele. Oi awa ngai fo le atunu tu bangalu ka masani. Malo la fa malo si malo te wanta i malo ngalo lui. Awan ngali ante oil fa ingol va yaso le aso atai au weekend le amo wal tatu chairman pana wali puti le ing ha pa pena i fo fanga mo le asa ia ona longo atu leo tanto o le amo wal tatu chairman pana wali puti ia awan ngali ate vala wan le tatu telefone le olu atasi olu fa fitu fa lu tolu olu atasi olu fa fitu fa lu tolu ia o telefone na te mo wai ia tanto chairman pan ia di to foi polale isi senga ia polale si sengoli ti German pan ya wa foi la tusami ai mo tatu wa German pan na ile fa ngol vayaso mai la oka ia on fa dola ia ele se me ka o se ke ya wa ko o le singa ngala wa ko ke wa ko so ari fa ko se oka ai mana va la wa tatu telefoni na o le ti mo le German pan wa le tatu ti la fa fa ka ko sushi wa ve ka ko boka ke ai sushi I falo la usainga ma vanga ia ko se ka la fu mo tatu unanga na mo tatu sushi o tatu sushi a wori piti ia na vala fu le tatu telefonina ia mo le fonga to mafa te mo wa tiro te fitu bilite tano le chula iva o to lunga fo se tatu mo sa unanga titi le fo yaso wa te tele sa mo le tatu pele mo tatu maftanga tatu to fe lo va se fo le lo fo le Manuel fa ngol yaso te uite mangalu ngalo fengai mo tatu wa tunu fa te fo tapo inga nei tatu tamam tida matu mo to malawa le ngato fo ilea ia lo fingalu ngato fe le tu fa te mo maftanga nei fo yaso malo lo fai mali lo waso o tu alalo la val tatu po kalame ina ia mafai ona saunga le mu tau tu na ma o le saunga le mu lunga la tele ai mata fanga so se mea tatu tio yai tatu ma tala ina me uma fa tau tale le tatu o fo ni tu dio tatu sa o lunga awala ia tangata te va ai fo ia halu lunga wala was o ngalua ai te tau ona tulu tanto saunga le mu se fe mai tatu fa blave tupu lunga dal tele ia te tona ma tatu fa ingol va yaso o le tu alalo fo pokalame talo le si ainga molisi ainga ina ia manuio tatu ainga ma mau to fi malie afa pe amata fo le tausanga la tou te le mau asi le lenga ma se tasio lu ainga valau vili ia ma hari te dua fai puti ia pe ka vai singa fa ka pe ala valu seleng fai singa fa tau na lo la ia le iai po le ale tel na tanga ta vai mai wa sa variatu pe afa pe se tasio lu ai afa pe ngai okay ia alu pe te lu inti ma alu fa se dua tala pe afa pe na te lo le okay me uma ai mo ta to ia wa ile fa pe alu watu tu sa uma tangata ia ata me fa ali to no tangata ai le o mafai ona ilo lista ngata le mela tele fifi ai mana ia lu sa vari ai fai se fatau na ia lu le ai amata te sang ia nga ke ia la po le ale loto ma al tangata po a fo ale le fifi ai vai mo sa vari atu suia la ngona suia manatu le po pese nu le tu fa mo pese tangata ai le tai me tilo mai ba lo watu ia ona to a fu si TAEAO foto e mo si manatu vai mai wa sa variatu fai se amatanga fo le nei to sanga ina ia mafai ona manuia tantou mo fia tatu ainga o sum tu fa fino ma tu ma fanau ia maua se ainga fia maua se ainga mo se maftanga manaia mo tatu ainga malava ia tatu mafuta vas fo de lofa malanga le leo tatu mataisi langi o ngalo atu fo ia te lo tatu pokala masani tatu unanga tatu tua mo le verse fo ai mo tatu pa anga uma lava lo mafuta mo Samoa fa fonga mai le tatu le tio le tasi ono FM ia alo fati pokala metitia manuia tele le yaso awoni ngalo fa manatu pea talo leisi mo leisi manatuane ni tatu ainga I lau talo ia ma le tatu fainga malo I pele anga le leo le lofo le tua tatu le fionga I le au le malo ma le masiofo le ngata fo ilea o le palemia ia malana malona faletua ka peneta manatua ne lau talo o fo ile ivavi au fai unga mautustu singa lungo penga te failangi ai te tau na e mafa ufau manatu natu o le tele mele te tiro iai o le tele fa fitau le tato wa ave lungo al social media
iai lor te me te le fifi le tangata ua tongi i lunga whaitau me si le ave lunga e whaikau le lalangi atoa no o la uia tu alalo aua te ave i lunga ai i le file mo le i ante oe pai no fo le o le utale pote no fo mo to tala i lo ma fo fa ma to e va ai po le me tau no fa te le mo se tali lunga social media po a ele mo ai o le tu o la venga i le i nai mo le tali e mo le fso sani mo oe o lunga le social media ai ke fa ai le i ko mengi le evacuate nga o me fa ki nga ma fa i lo ma fo fa fa mali tala tu si le TAEAO fa sanga o mante maunga yo mai lo fso sani o lo fso sani mai yo valea faile na mo tanto le ne yaso ai monu te leina fo fanga tato atunu o lo fatu tia man via tele fa so nga le ne fa yaso so fo mai manu ya